Reka nkwifurize gukomeza kumererwa neza wowe ukurikira Rise Up Media TV umunsi ku munsi aho uherereye hose hagiye hatandukanye. Nizere ko ibintu ari fresh sana. Yes, amakuru rero kuri ubu ngubu agezweho muri sport hano mu Rwanda nuko umunyezamu wa Police FC n'ikipe y'igihugu Amavubi Ndayishimiye Eric Bakame yigaramye Ndori Jean Claude umushinja kumuroga, avuga ibyo amushinja ari we usanzwe ubikora. Ndori na Bakame bakinnye imyaka 4 muri APR FC nyuma yuko uyu wa kabiri ageze muri ikipe y'ingabo z'igihugu avuye muri Atraco FC. Icyo gihe aba banyezamu bombi bari banasanzwe banagenderwaho n'ikipe y'igihugu Amavubi. Ndori Jean Claude mu bihe bitandukanye yakunze kugaragaza ko Bakame akimusanga muri APR FC aribwo yatangiye kugira ibibazo by'umugongo wa hato na hato, ahanini bitewe n'amarozi yamutegaga kugira ngo amutware umwanya wo kubanza mu kibuga. Ndori bigeze kuvuga ko amarozi ariyo yamwanganishije urunuka na Bakame bari basanzwe ari inshuti magara. Avuga ko hari ubwo bavaga mu myitozo bitegura umukino babaga bafite nko ku munsi ukurikira ari muzima, hashira amasaha make agatangira kuribwa, gusa umukino warangira agahita bamuzima. Uyu mugabo kuri ubu wamaze guhagarika umupira w'amaguru yabwiye Radio Rwanda dukesha inkuru ko hari ubwo yigeze gufatira mu cyuho Bakame ari kumuroga ubwo bari kumwe n'ikipe y'igihugu muri Tanzania. Iki gitangazamakuru ubwo cyahaga uyu munyezamu wa Police FC ngo agire icyo avuga kuri ibi bintu, yavuze ko iby'amarozi Ndori avuga ntabyo azi. Bakame yavuze ko mu myaka 4 yabanye na Ndori muri APR FC, umwe yabanje mu kibuga imyaka 2 n'undi agakina indi 2. Uyu munyezamu yabajijwe ku marozi byavuzwe ko we na bagenzi be bakoreshaga muri Rayon Sport, avuga ko ntacyo bigeze bakoresha nk'uko Manishimwe Jabel aheruka kubihamiriza RBA. Bakame yavuze ko muri Rayon Sport yakinaga kuko Bashunga Abuba bahanganiraga umwanya yamurushaga. Ibyo avuga ko ntaho bitandukaniye no kuba bandi banyezamu ashinjwa kuroga mu ikipe y'igihugu. Ati njyewe iyo umuntu andishije benshi nemera ko andusha, ubu se nabashunga azaze koko avuge ngo naramurogaga. Bakame yavuze ko Ndori umushinja amarozi ari uyakoresha, na cyane ko hari n'amashusho yagiye amugaragaza ayashyira mu kibuga. Ndori wigeze kubazwa kugira icyo avuga ku bintu bimeze nk'ifu yigeze kugaragara ashyira mu kibuga Police FC ikina na Gorilla akabyita mind game, yongeye kubibazwaho asobanura ko byari mu rwego rwo gupima icyerekezo cy'umuyaga. Ngaye nguko rero ibya Ndori na Bakame uko bihagaze mwagiye mubyumva akenshi cyane. Reka twigire mu yandi makuru n'ubundi ari kuvugwa muri siporo, ariko twerekeze hanze y'u Rwanda. Ikipe ya FC Barcelona yo mu gihugu cya Espagne yahawe amahirwe na PSG yo kwisubiza umunya-Brazil Neymar Jr kuri miliyoni 50 z'amayero, mu gihe yamuguze agera kuri miliyoni 422 z'amayero ubwo yavaga muri iyi kipe. Neymar umaze imyaka 5 ageze mu ikipe ya PSG yo mu Bufaransa, nubwo ataragera ku musozo w'amasezerano ye muri PSG ishaka kumugurisha ku buryo yiteguye kuganira n'ikipe iyo ari yo yose imwifuza. Ikinyamakuru Sport cy'Icatalonia cyanditse ko FC Barcelona iri mu makipe yahawe amahirwe yo kumwisubiza kuri miliyoni 50 z'amayero. Neymar w'imyaka 30 nawe ubwe ashaka kuva muri iyi kipe, gusa ngo akagenda ari uko asubiye mu ikipe ya FC Barcelona. Cyakora cyo nubwo Barca yahawe amahirwe yo kusinyisha uyu mukinnyi, ngo bisa n'ibigoranye kuba yamubona ku mpamvu zo kuba imaze igihe yugarijwe n'ikibazo cya mikoro. Ikindi ikaba irajwe inshinga no kureba uko yabona abakinnyi barimo Robert Lewandowski, Bernardo Silva na Rafinha. Neymar ahembwa byibura ibihumbi 596 by'amapaundi
umushahara FC Barcelona bigoranye ko yamubonera. Uyu musore byibura yabashije gutsinda ibitego 13 mu mikino 22 yabashije gukinira ikipe ya PSG muri shampiyona. Iyi kipe yanatwaye, gusa uyu mukinnyi yanagize ikibazo cy'imvune y'ivi hagati y'ukwezi kukuboza na Gashyantare cyatumye atitwara neza uko bikwiriye. Mu yandi makuru nakubwira nuko urabizi ko uyu Zinedine Zidane akomeje gushakwa n'amakipe atandukanye ngo ayabere umutoza, ariko uyu mugabo menshi yagiye ayatera utwatsi. Kuri ubu ngubu noneho ikiri kuvugwa nuko umutoza Zinedine Zidane noneho yasobanuye ko impamvu adashobora gutoza Manchester United ari uko atazi ururimi rw'icyongereza, kandi ngo ntiyatoza ikipe atumvikana n'abakinnyi bari mu kibuga. Nubwo mu mwaka ushize byatangajwe ko uyu munyabigwi mu mupira w'amaguru yifuzwa cyane ku kibuga Old Trafford, kizigenza Zinedine Zidane wagize isabukuru y'imyaka 50 yavuze ko hatoza ikipe atumvikana n'abakinnyi ku rurimi. Uyu mugabo wahoze akina hagati mu kibuga yavuze ku cyifuzo cye cyo gusubira mu butoza nyuma yo gutoza inshuro ebyiri Real Madrid. Uyu mugabo ntabwo yagaragaye cyane umupira w'amaguru kuva avuye muri Los Blancos ku nshuro ya kabiri umwaka ushize kugira ngo aruhuke. Zidane yavuzwe nk'umusimbura wa Ole Gunnar Solskjaer wirukanwe mu Gushyingo umwaka ushize. Akazi kaje guhabwa Ralf Rangnick by'agateganyo kugeza umwaka w'imikino urangiye, ubwo Erik ten Hag yagirwaga umusimbura wa burundu wa Solskjaer. Hari amakuru yavuze ko Zidane atashishikajwe no gutoza muri Premier League bitewe n'icyongereza cye gike, gusa bivugwa ko kuba abakinnyi nka Rafael Varane na Cristiano Ronaldo bakina muri United byatuma yisubiraho akayerekezamo. Igitangaje nuko uyu wahoze ari umutoza wa Real Madrid atigeze aba umukandida ukomeye wo kwerekeza Old Trafford. Ikiganiro Zidane yagiranye na Marca yagize ati, naba narashatse kujya muri Manchester United numva icyongereza ariko sinzi kukivuga neza. Nzi ko hari abatoza bajya mu makipe batazi kuvuga neza ururimi rwaho, ariko ngiye nkora mu bundi buryo. Ibintu byinshi biza mu mukino kugira ngo dutsinde, niko isi yose imeze. Nzi ko nkeneye gutsinda. Zidane yongeyeho ko hari amakipe 2 cyangwa 3 yonyine yaba ari amahirwe ayatoje. Ibi byagaragaye kuko byanze bikunze kwerekeza muri Premier League mu gihe kizaza bishobora kutaza kunda. Havuzwe ko amakipe nka Paris Saint-Germain, Juventus, ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ndetse no kuzasubira muri Real Madrid bishoboka ko ari muri yo yahitamo. Uyu munyabigwi mu myaka mike ishize yahesheje ikipe ya Real Madrid ibikombe 3 inshuro zikurikiranya, gusa ntabwo byoroha kwemera akazi aho abonye hose. Reka ngushimire cyane wowe udahwema gukurikirana inkuru n'ibiganiro tukugezaho kuri Rise Up Media TV. Komeze mugire ibihe byiza.